HETNA BELAP Kuki channel THUSOH LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon THUSOH LAHKHOM hu anangai khom ke ta hote tuni September ni sim somla ko ni ho a THUSOH LAHKHOM ho September ni sim somla sagi ni ho chun Lebanon gamsunga bezel device Aheloute people tia zone ke he radio lim tabang chu hut khana anapo ke ze in hichi gadget mang mi sob in thina anato in chule mi sang thumwal anama chang ubin hi het bailam pending in hichi pezer kiti hi radio banga ke mang mancha neu cha hin message chom cha cha ke thotna ke mang a hi tu khanga manding a changkang mol he dan in umzong le hichi mancha pezer hi network umlona Aheloute namun ho a choi nu a choi pan message amu theina chule het baina le het sana bailam ta khana ke mangman cha chu hi chule intelligence hat namun cyber Aheloute internet manga tracking ball na kha le mobile phone ho banga mo mat do the Aheloute in hichi pezer hi has pala gargut ball hon aha man le jing uchu hi thilso to kimanin thinele kisu kha na nei ho hi atam zo has pala to kimat na nei ho hi akitin pezer zo se achu message hungdana ahungin to hlana anei zo si aveloi abil to sutoloi an hi akiti ti phat lai ta achu mun chom chom chi a hi jingwang wa tanggola pezer sanga ta chu hut khana po ke jing an hi pezer mangcha atam zo chu amit amai oi sung akeng bong in hospital an hunlo ovin petna thi tailo thina channa machang zo tampi ong vin hi Lebanese security akon to son pezer ho chu Taiwan apansa Gold Apollo company te sim hi activin hilla Gold Apollo 10 amaho sim hizolovin amaho koma license akila over BSC company 10 asim u hizoitin su thingna an uve Lebanese security 10 ase benawa pezer ho sanga varchu hespala gargu bolhon amaho manding monga an older u ahin tukumbola chuhung ki polot pan ahi akiti pezer po ke na thua hespala gargu bolhon Israel te ki chipna ahi tin ngo na nizun alangkhana United States in hitabang kidang tatil so chunga pomosa na apong in hespala ten Israel ango anaw aphot chitna ima amloz in Iran in ahi theichana Israel chunga ala ahillo na ding in nge na zong anezin ahi September ni sim somna sagi ni ho United Nation in report anapi na Myanmar military 10 February 2021 kup ahin chil ha pi overpat mehim milham sanga sim athan ovin mitampi sugan theina engbol na anaizun chule milham tampi zong sungkula an hengtang oveti themu achan United Nation in chamkim ta report api na junta ten kigot tup na phata anezin thagum sona thutan khum thana numei chunga so setna mibol gimna phengchang in achil ha pi ove ati Myanmar gamsung United Nation Human Rights Monitoring Team lamkai James Rodi Javier in dinmun hi Human Rights Advice ahi ati hil in hi amana sain gamsunga hi dan nui ki vai homna ta loz in military vai homna gamkai sunga hin thagum sona akhangzing in milham hon atho gim le tawe ati report on civil war zia Myanmar gamsunga mi pite thola khop se na ata alang in boinan kumthum ahin lo tolhan in mehim milan somlako vel hi agang thepin in humanitarian assistance ti chu panpina ngai cha ove atin tu chana boina zia galzam mi milan thum alingtai ati boina za pro democracy force le ethnic thingnoi ho ki thua junta supaite to ki kap to na ahung chil han chunga military vai hom ten tu dimun hi gamsunga 40% bau alo zauta ve ati athanei naw anha so jingba in military ten len na kon bom tha le mi pi matna achi ha pi jing ve ati UN report chun kan ja thina 2 April le June 2023 ke ka asum sia mi sang ni le zali le samli alhingzo ve ati Myanmar boina to ki matna the armed conflict location and even data in mi sang som nga vel theta ding in a holder ove alangkhana United Nation report chun junta vai hom te chagit lona
se hilowang opposition super honjong athanei naw amanwal naw munjang in asaize galgu ball thar choi hon milham junta sapaite thuil le thugu poli agin mo ho chule civil administrator ho atha jingve ati chule opposition galsat hon drone a galsa na bom hi na hata a aza azi uvin milham tampin machan na aneuve zong ati ahung lungding haptak kitingle Human Rights Chief Raquel Tarkin UN Security Council in Anova Security Council in International Criminal Court a apilo athaina ding a Human Rights Council a report ki chom khom ho pilut na anei ding a hi India Union Cabinet in One Nation One Election chupi ding a anapo do uchu phasa na anei to lhon in ahung lung ding Parliament Winter Session a hi chibil hi introduce bolding a hitai September ni sim som lagup ni khu a Union Home Minister in Indo-Myanmar border fencing law hingte in achil hapan in kilometer som thumbar zo theng hitai tia anase zo ta asan ta thulut Home Ministry sunga top officers ho akon thuso ki modung zuizin hichi border fencing target na hi Kuki zo chatia chena gamsung a chomkhat kichil ha pinai loading a hi ati thulut nin asain a Kuki na mitia chen na hitia Manipur gamsunga hichi thogat na hi hungai hiding hilla munchom ti chunaga mi pite tam na mun in a hopa nagam ho a kichi jompi ding a hi ati Kuki na miten hichi thapal ki sim ding le free movement regime ki su beiding hi til ha thu a tinna nei u a hi chule Manipur Chief Minister Louis Okram Ibobi Singh Jing Injong FMR thua hi halche na anei sa hi Myanmar vai hom tel India vai hom te to khom na zowa la do the a hi lole koina lai the a hi ti hi asei khom hon ting le thei ding a hin India gamsung se in a khazia mo achi ha the loading dan khat chu a hi anati het thei khat chu hi chi free movement regime hin gamki akon Myanmar gamsung hi han India sunglam hi zongle mi khachu visa imanei lova kilometer somlugup chanchi le walena anei thei chule haptani lamchan holjin na jong anei thei chu a hi fencing thu to kemat a senior government officer khat in anasaina a gamgi a cheng Kuki na miti a kon ha ta a nge na am tolhan a thoget hi government in a khongai ding a hi ati hilla khunung le chil ha thau thau ding a hi ati Indian top officers ho akon thulut in the Indian Express an het sana a Manipur gamsunga namle namka ki buina sungka a galmanchah security force hon amat do ho zala a somthum velchu state armories ho akon ki chomdo thal ho sa nga changkang le hoi zo zeng a hi ati hichi ho hala chun M16 M18 M4A1 carbine le mancha hoi ta tampi apang e atin hi ho chu state armories a kon ki chomdo ahipoi zong ati achi saphat sunga pat security force le police ho ki thoa buffer zone vel ho a search operation akichil ha pina a garmancha sang nila zugum akimando azovin hi ho la athal sang khat le zani chu state armories ki chomna akon ke la do ho ahin thal zaget vel hi gampama kon hungki pulut le thal changkang ta zeng a hi pele lungzagup vel hi gamsunga kisim ho a hi ati top security officer akon thulut ni asai ben a ki boina sunga hi alang to gel a thungnoi hon pan ala ove ati hinla maitei ten galmanchah phazol hoizo chule lengsao zo thei tampi chu valley based insurgents groups VBIZ so akon gampam ti chu foreign khutso thal ho anei zo win chuket le adang se hi state armory a achom uwa kon aman u a hi ati Kuki lama zong suspension of operation noiza ho akon hitabangal galmanchah hoita ta chu amu uve ati achung chona security ho adinga hlo sanata kha chu gamsunga kisim thu galmanchah ho ha ta akan tole gal a mancha ling set a hi the hi a hi ati tu nu kha pena kisim do improvised rocket chu kilometers nga chan alhung zo ve ati chule gal sunga hin Kuki ten akisim thu pumpi ki ti hi hata amman naw chunga phat ahung chi so chana asim hoi bedan ule kilometers somla ni apat somla nga chan phathei ding ahidan akisim do dan jong asaize gal hung ki pat tela chun Kuki ten ki ven na thei sun pumpi hi chu metal som thum velbo ka phazo chana mandan ule gal hung so chana kisim tha
kisim hoiza kilometer somla ni apat somla ngachan lenglung theiza asim do dan in the Indian Express amopo na nei ho ana seidan uthulu chin aseize chule drone ke man na thu to ke mana senior security officer so seidan in drone ho ke mai to pin ding a jemer ho chu ahin ding dol ta a man the hi poi ati azi chu phai chamlin ta hop sunga hi chi jemer thanai ta akoi ho chu akimante air traffic control asu boi the hi ati hilla tu tha a hand hair mobile jemer ahung hlun to lhona man pan hi ding dan jong an sei ove tu dimana hi chi choi zang khai the jemer hi army ho khona ni CRPF ho khona khat ma chule ni ta azong alam bedan uthulu jun asaize Media Share and Publicity Wing Sangai Kot Subdivision Chief Association Churchampur in September ni simsom laget ni hoa press release ananaizin hi thuso in asaina Secretary to Chief Minister in Director General of Police Instruction anapin a Kuki gargu bolhon September ni simsom ni laget ni hole kitokop ta maitei ho buluna anai ding uwa ki sechu imahilo ahom kyuthu ngor hoita le ta san umlo be thu a hi ati maitei government in azo se ule amho ki hepla na Vanui le set he sa naw zo hi ati Meitei government jo se photchina khachu sangai kot subdivision hopma makhau area zong hi buffer zone chinvela ahin hitabanga Kuki thingnoi ho pansa laki gotna a hi hel e atin mundam Kuki zo te chena chin ho azong hitabang chu khapoi ati hisang chun Meitei state first le Meitei gargu bolhon sugnu khusung ho akon Kuki zo ho bamle thala kapna chilha pizing u ahi ati thuson asai bena a thu kiso chun embarrassing amata le CM secretary na posting officer zo sin thuso zo se Jole na sim thule muntina thilzal na pan ala anaw ki phungdo a hi atin hitabang thu amle buffer zone vela Central Security Force ho Aheloute avel a ki mangcha intelligence wings ho kom a hetu masat wa ngai je ati thil hem ho mi pi anga sudo allowing a hi ati hinla hiti hon tichi sela adal sa chu Chief Minister Secretary hi democracy za umnale dan hongpi dop sang namun asang a work committee house so a kheldo dan in alangtai ati thupon in a seben a and Geoffrey Secretary to Chief Minister Manipur dan lolam ta le zolanal thu a achalo athu sei na to kemana Department of Personnel and Training Government of India and sungkula akhum tup na ding zong SSDCA in nge na zong aneze dunia ding in THUSOH hichan in akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovin na bon mang phalu chibe